Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге Машина KG каналына қош келіңіздер. Ош шаарындағы Ошуну базарынан азыр видео тартуудабыз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат алыңыздар. Керектүү, пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп. Бүгүн 28 сентябрь 2025 жыл. Аралаш түрдөгү унааларды тартып көрсөтмөкчүбүз. 2 бөлүктөн турат. Бул биринчи бөлүгү болот. К5 канча болуп атат? К5. Баасын жазып койсуңар, 2018 экен. 18. Жакшы, кандайсың? Жакшысыңбы? Ден соолуктар жакшыбы? Так, бул өзүнүн инибиздин унасы экен. 4 дөңгөлөбү тең кышкы протекторлору жакшы абалда. $10,900. Комплектациясын дагы айта кетейин. Монитор бар, планшет, алдыңкы отурушун 3 позицияда жылуутуусу бар, мульти баскычтары бар. Чуркаганы 178.000 километр. Мына ушундай Kia K5. Так, дагы кете берели. Бул жерде Honda CR-V 2 оң руль 2006 жылы чыгарылган. Чуркаган маалымат кагазын көрдүңүздөр, аябай так дана, эң керектүү негизги маалыматтарды жазып койгон. Баасы менен кошо өзү ушундай сатуучулар ушинтип негизги маалыматтарын жазып турса өзү жакшы көрүнүш болот. Көрүнүшү да унаныкы аябай жакшы. $12,000. Далы салонун көрсөтөйүн. Рулю кожа жыгач комбинацияланган. Монитор японский бар. Бир аймактуу климат. Бирок таза жакшы экен. Көрсөтпөй берели. Так, уланты берели. Бул жакта баасы жазылган. Караңыздар, ушу катар-катарынан баалары жазылган эмес да. Так, бул жерде Элегрант деп коюптур. Мен билбей атам. Ошондо кайсыл модель болуп калат. Toyota тиешелүү болуп калат. 1998 жылы чыгарылган. 450.000 сом, кеми бар, алмашуу жолдору дагы бар. Ушундай оң рулдуу минивэн. Nissan экен, Nissanга тиешелүү. Хомми Элегрантпы. Ошондой го. Sonata New Rice'ты көрөлү. 2017 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, $11,000 экен. Toyota Camry 40 кузов, 2009, 2.5 бензин газ. Баасы канча болду? 850 деп койгон. 850.000 сом. 850.000 сом. Карнивалдын баасы жазылып турат. Kia Carnival 2019, 2.2 турбодизель, $14,800. Honda Step Wagon бул жакта. 2004. Баасы канча болду? 800.000 сом, кеми бар. Анан да бир Step 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 870.000 сом, алмашуу жолдору бар деп жазылып турат. О, гангер машина. Сиздерде улан эмелери бар. Бул жерде так, ES, Lexus ES 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 800.000 сом.
люк бар. Жанынан өтіп қалсам тартып қоямын. Mark X, Toyota Mark X. 2004, 25, 750 мың сом. Шында Mark X. Аны тиді ашқырашқа брат. Аны тай тегіз. Үт жақа шуға атасың. Biraz жүрі өрелі. Аванта қанша болып отады? 700. 700 мың сом. Сөйлесеміз дейді. Бірақ малымат қағазы жоқ екен. Көрсетіп қояйын. Ананың шын жанында Lexus бұл Toyota неме Harrier 2004 оң руль. Қимылдатқыштың көлемі 3 куб, $12,500 екен. Так, бұл жерде да басы жазылып тұрады. Toyota Camry 35 фар омывательдері бар. 2004, 2.4 коробка автомат, европеец. Басы 780 мың бе? 780 мың сом. Бал. Hyundai Santa Fe 2008 қимылдатқыштың көлемі 2.2 турбо дизель. Басы 800 мың сом. Чурқағаны 234 мың километр. Рейлинг бар. Бұл жерде Hyundai Sonata LF 2018 заводской газ. Қимылдатқыштың көлемі 2 куб. Басы 800 мың сом дейді. Манан Honda CR-V 2 туманиктері бар, фар омывательдер, онан бұл партроник датчиктері оқшайды алдыңқы. 2003 қимылдатқыштың көлемі 2 куб, европейс бұл, сол руль, газ бензинде 790 мың сом екен, 790 мың сом. Alphard, бұл жерде Alphard, Қырғызстан номерінде. Toyota Alphard 2004 бензин газ, қимылдатқыштың көлемі 3 куб. Басы 910 мың сом. Honda Jazz жаба бамперлерінде, обвестерде туманиктері бар. Үзгілерінде повторитель поворота 2005 1.5 фит мотор ұқшайды, фит мотор. Рестайлинг стоп-тор, спойлер бар. Басы қанша болып қалды? 750 мың сом кемі бар екен. Бұл жерде Subaru B4 2003 2.5 басы 450 мың сом. Коробка механика жоқ, автомат екен. Автомат, люк бар, сол руль. 4 ВД. Қазір фиттерді күтіп отсаңыздар. Көріліп бізде? Бұл Honda Fit 2003 1.3 басы қанша oldu? 500 мың сом кеме бар. Қырғызстан номерінде модулы обвестерде. GX, Lexus GX 2005 алмашу жолдары бар. Басы $20,800. Toyota 4Runner 2018 4 ВД, қимылдатқыштың көлемі 4 куб, бұлар 4 ВД олар. $20,800 екен. Бұл SR5 екен, комплектация SR5. Да бір GX 2006 $25,500.
Болды. Қанша болады бас? 11 доллар çıkıyor. 11.000 доллар. Hyundai Avante 5 2013 1.6 бензин. 10 қанша деймін? 13. Жоқ, басы 11. 11.000 доллар. Круиз контроль бар, мультируль, ошондой комплектацияда. Кайсыл? Болды. Кандайсыз? Бул жакта форанарды суранып атат, көрсөтүп болду. Багажниги бар. Бокс 2009 кыймылдаткычын көлөмү 4 куб. Бензин газда 25.000 доллар экен. Lexus RX биринчи мундагы 2001 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб. Бензин газ булдагы 690.000 сом. Люк бар. GX-ден тартып барып чекем. Ulan bir ayda koy. Кайсыл? GX ак. Тарттым окшойт. Тарттым. Басы жазылып турабы? Тарттым аны. 10. Kam var? 10.000 бе? Toyota Camry 30 кузов. 10.000 доллар кеми бар дейт. 2003, 2.4 ушундай көрүнүштө. Коробка автомат. Bu автомобили. Daha bir Camry 35 оң руль. Екі мың төрт, 830.000 сом екен. Жүргілі фиттерді күтіп отсаңыздар керек. Фиттерді көрсетейін анан жиынтықтай өрсек. Жаз қанша болып отат екен? Сіздерден емес пе? Так, бұл жаз сұрай өрелі. Жаз қанша болып отат? 550.000 кеми бар. Коробка механика 2003 1.5 екен. 8 катушка. Бұл анда неме баяқы? Airbag-тықы? Fitariyanık. Фитария ошон мотор екен. 8 катушка. Жақшы, азыр не фиттер балаларын жазып қойышат эле. Сенден бе? Бұл жаз екен, бұл да? Жаз. Жаз. 2003. Басы қанша болды? Bası 500. 500.000 сом. Коробка механика екен, а? Ezgülü çok. Ага. Так. Toyota East 2004 1.5 ekan. 530.000 сом. $772 60 99 32 номеринdeyiz. Honda Fit Aria. Aria. Ушул 8 катушкасы бар. 2004 1.5 450.000 сом. Кыргызстан номеринде. Өзі ем чет өлкөдө номерлер биле аз эле калып тур. 2003 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб 830.000 сом. Ошол мында караганда 2 күн эле калды. 2 күндө ошол Россия темир номериндеги жана Армения, Абхазия номерлерилер ошол 1-октябрга чейин 10-регионду оң рулдуу унааларды айтып атам. Ошол өткөрүш керек, же болбосо ошол баягы тийиштүү эрежелерди аткарыш керек да. Көбүнчөсү ушундай оң рулдуу 10-регионго өткөрүш керек. Бул Camry менен жыйынтыктай өреле $9.500 2004 сол руль. Дагы экинчи бөлүгүбүз бар, урматтуу көрүүчүлөр. Аны дагы көрүңүздөр. Мен ошол чыгыш тарапка азыр жол алып берейин. Ошол жактан, анан жогору жактан тарта кетемин.